Hey, nizwile Nkosi uNyazi kade kuwumcimbi wama-graduates ebuhleni. Ithi Nkosi uNyazi ivula umcimbi wama-graduates ebuhleni. Ithi izovula ngesihlabelelo sama-280. Yayisisho ukuthi ivesi lokuqala nelokugcina. Isivesi lokuqala lithi thabani thabani bufikile ubuNazaretha. Elokugcina lithi thuthuka thuthuka buNazaretha. Lithi zizwe zomile zifuna ukuphuza kuwe zikholwe zichichime ngezwi lakho. Hayi lo shembe esinayo bafana hayi. Ithe nje mayiqala Nkosi uNyazi ithi bafethu hey ithi Nkosi uNyazi ithi niyazi ngiyanithanda maNazaretha. Ithi emva kwalapho ithi kwakuhle ebuhleni namhlanje. Ithi ngifisa ukuhlala nani kumnandi ukuhlala nani. Sithi thabani. Hayi bafethu eyamehla kaphathelani ngabe saniphathela. Hey.